Webale mnonga ogundu murundi esabite ndijo program omuhinji no mulisa kandi nkaburijo nkokunkubani nkugambira amakanda ntubatugatire afamu z'abantu turukuganira nabo batwa embozi nkiriye akasi farm kunuya omurinya bani omuri Kamwenje district ninyenda okugereza obwire kandi abantu baganire nitwe bagire ebibatwegesa esabite yahwire tukabane tuleba akulisa enkoko hata hunyemerire eji ne nasale nayo kanjete nka nasale bed y'emitumba konka ejino greenhouse ayiba kuriza emitumba kandi tuza kubana tugita tulebe nasale beds nzetaga akutebekanisiwa zita nembozi mpango omwami wajangu Osbat Arnito mwami Osbat Arnito banzo yaciye abakure batayari West obahere enda musyonungi ando baga oramusye nabo wanyu aho kuruga abakundeba atayari West mwebare munonga ahabwo kutereza kire kanyu amazina ganje na Arnito Osbat kandi urukoro mu enterprise ya banana hakasi farm nimbakira mwena umutekansa wa program nakwakira kana kutangira munonga ahafamu yiteji ahitwinaho enterprise emitumba no tayintuginta greating with other crops. Okay. Anko kwampeza chance icheruze mbanze ndamusiho abo witu inuruganka kira nindugacegegwa district okuko tumukugambana n'urutoroko chegegwa district okwe niyo ndukorga ninyakira umukazi wanje nahwera dokasi umushaho urukora okomorchegwa district ineyo kerineki kandi ogwe nenzarwa ya empangare yawe nempangare yanje tutandike hatukuza kutandika kuleto obo butumba ku butomo tutandikira hi standikira umurtoche zayo twayoronda yo emitumba itwe tufayo oberherese obaterherese kubanga ikigenderwa kitu eyabwenche ntugeza tukagiteko mu chembomu turwanisa kiriye kikoko. One of advantages of macro propagation ejeitorumu turwanisa kikoko. Therefore mutumba gwo bagurwire obatugurwire itwe tufayo as long as twagurabya macro propagation agent batorushwa kugira ngo tuzakuhereza ekinte cyo rukwetaga. Advantages of macro propagation age eyo kubanza nturwanisa ekikoko. Twarga kurwanisa ekikoko enshonga ya kabiri ntuyamba umuhinji kugira ngo afune ecyarukwe afune mitumba myinshi yembo kwanga no shanga umuhinje nanda kuteka hortocherwe konkobwa kwenda kuteka hortocherwe na kujatinye nembo hatitwe ahantu ejo no santu basa kwezonse mitumba 10 yoyine kweze mitumbe rukurenga umuntu 200 kwezonse mitumbe ejo 10 tumasanga umutumba nugudaboringa byana nugurugame byana byinji kugira ngo nugudaboringo yihereho gwe nuguyete byana kurenza yakobanga hatukakombo kamwe ekikonya kimwe guyo guhanunda kwe byara kuriya gwabagurwa maiden nogo mutumbo gurkwirira nko kwana mwene gwakuzere onka gutakanere gutakashohwize kitoche watwezo gwo mutumba gumwe byona byabyanjere tuzakweze mitumbe rukurengo mu 30 twezo nso mutumba gumwe aka kumukunaka akakonya naka akirize yiturebe turi hatako nuko kuyamugu bwana kubanga hatugura mutumba for example guyo mutumba waheza gutereza ntwiza tukora what we call decapitation tuyaho ebegogwe byo mu rubajo sigaze kinteke kokeza sigaze igikombo ningashe kikonya no izorebera aha hagati oyita what we call ecosystem mu rujungu kokeza je destroying ecosystem waheza kujita iyo nerisho hato cheza kujoto warita kinchi mayisa ngu terragarke kura hati kurubarta gache kwa nchinchi mayisa ngo amana gejikombo ningasheje nkonya bene yakwenejo nsa kuzogo mutumba nigagarka nkahi omumurbajo yagarko mwajo nchinchi mayisa ngo umuntu haza kutokera muki haza kutokera meme tumbe ndijo then tutakajihaye kugira ngo kutwara mu mitumbe jo kwera atoke no kuturize kanyise mitumba kwanga to oriona tureba hatayari nabasa kwebuza ice kikonye kimwe kakinamisho mukaga ginkureba imitumba 30 nezere gahweta eco ndaka kutwireyo na ninkushaka kugira ngo nchereze nkutware kutubasa ko bitebekanasa twaiza gukora what we call decapitation tukakitebekansa then tukire kimwe ahitura hikakushohoza umutumba twari turebe twaiza kutereza umutumba gwitu w'abantu ture for example twijaha ekine chemba yitu no turabe tineho byone byo kozesa ni tukatwore seriye munanka iri reka nkutwaye nako yaninza kusiyayo
for example twaiza kuhikantutereza omwanya gwitu nkoko gureba n'abandi bona bayomba tureba aha media ko kweza kugitereza chemba yiteji abo kwebasa no bakwesa amahitire mbaho bono bakwesamu amatafari bakore cyato konkati itwe ntuza kubanza kwesa ki embaho kugira ngo no muntu wahanso rwe ngo tine sente nabe base kumanya ngo nasa kwesa embaho ningasha materials zitwinero kare afune cyaro kwenda mu mabantu binji nabatina ngo ibintu biri expensive kuba ko modern agriculture bajyangu iri expensive tuba kujibasa konkati itwa hafa muntu wegesomu ubura umuntu we nakureba ngo nuko ese cyoyine fune cyo kwenda obana kace obana kahango hati itwe ntuza kwesa embaho zitu ko kweza kwesa embaho zitu wakore iki cyato iki cyori ekibariyo nabareba ahansi ntobanzayo enkogote ezeze mukorebeze agamabare omugasho gwagamabare ntobantu endagajejenure ki amizi kandi uyihiramo cyo kujejeno amizi kugira ngo gatatera amahoga katushishire emitumba gone gimproving aha kwisya for example nkita kariaba nerisya rukorgansa rabamo rutemba higurkiye cyo ya kitemba kiyamba ki omukwisi ko kweza kuteka hagamabare oreta soda sti twaheza tuzakugireba tuzagireba no leta soda sti yawe ogereyinga uteka horeya ya soda sti deno garuko kwateji kombu twaheza gitereza ntubatwineho omwanya obutuba tutebekansize kugira ngo turwane se cyece nanagambiye cye kikoko hatoreta ogwo mwanya gwabo yine aho kubotebekansize ntukira kwejo se drum konka kona kantu kace waba no mangu nonda kushohoza tu once nonda kushoza ibintu byinje no asa kutimbe kitaba cyawe waheza kutimbe kitaba oreta chemicals wotekamu na namizi for example tukatujenge twatwejonise drum ya detwa basa kujibona heri izoba no oreta e drum yawe oreta chemicals ezitu kwesa tuine fungicide then twarga ha fungicide ejo neita obukoko no preventative mbwenu neita obukoko bwa kubasa kubaborumu erwanasa na fungal diseases then tuine antikira John tujejonsa kugira ngo twite kikoko already cyagiye mukoko nagame ngite tufayo bo mutumba gwarwire oba tugukarwire ajo antikira neita borka koko kona karumu omom process yo kwitubiteko mubaze ne mara meshaheze yagati yeshahina tuze shaha mukaga kugira ngo twa ekinte kiturashoze tube turushwa kugira ngo tukine burwire bwona twaheza korgaho twakwesa iki cya fungicide twaheza gweto mutumba egikombu yitu ningenkonya yitu already twatwagikozereho hati turushwa ngo tekine burwire bwona ntugeta twatwashika hareve yo jangu twateka enkogote twateka hamizi twateka ho soda haturete enkonya yitu tugereyingamu cheza giteka ho tuti wabo ine nyinjo ine nkokunye nenkeji nyoye for example izana ijonse nkonyi ibiri oretana nendijo giteka noteka kusigaho gap yo kugira ngo cyane cyo mutumbe cyarafu mukeremu obona kuwiza ku harvesting amningo kucharamu so no utaka distance ato sigaha ka distance then ocheza kusigaha ka distance ako oizoga rukorete ndijo sawdust ocheza ite ndijo sawdust ogereyinga kugira ngo that is ejo umugashogwejo sawdust no rooting media yone tuyamba umukoreta ki umukorete mizi turakoze sitaka kubanga kuturakoze sitaka naruko compacting konka soda stionera kukakwerekora ereta ki emitumbe gera byamemezi kandi soda nabwe teri nkitaka yo soda echo yanchara kukakorgamu abo jangu yone tar compacted hatemizera abamu no butumbo bw'abantu bwimuka kinchi mayisanga nubuza kwimukayo abo bale mnonga kandi emboze ejo ojihurire eyo kukora ubutumba kurabira kunuya omuri Kitagwenda district omuri Nyabani ndiya hakasi farm kandi turiyo ntwega aha kuzarsa ubutumba nembozi nungire katugengezeyo na nomwami Osbat arukongera kutenda hendera emboze ejinyamurungi na nkishaka kugira ngo nkereze nkutware koko nakushobora kutubere ingato nkutware nkahi ahite ahibyashike zimuri hari ate tuenje tuze side edge kweza kuhikayo twahika umurieki kwanga ati haya nabani nkore koko kubasa kubitekamu konkata hanyendo nkereze nkore keki byahereze kuzamu kubikweza kuzamu
kibanchi manyisa kibiyaheza kuzamu nibiza kureta buri obutumbo bona kugambira bwa badis nakugambira ntukombe mwe ninga shenko nyemwe ntukujya obutumbo bukurenga nkahi obutumbo bukurenga omuro 30 konga bwona tubukargaho umurundo gumwe kubukweza butargaho umurundo gumwe yo no byakuturetera obutumba bushatu for the first phase oyitwe yatwete obutumba bushatu kufayo twabanza go kushara obwo butumba bushatu konka kutwashangire bushatu ninga mukaga twashanga ngo nikicendeza ki emitumbe y'uwano kuyaho overall therefore hakiza hiza system endijo kandi itwara fuke kwa adoptinga yo kushanga ngo go mutumbo gwabanza kuyimuka guri yo gwerisho toragu harvesting no izogarka yo mutumbo ogwe ogaruko gwimusya ogwimukeza ho ihaho soda stito eji ukeza kujihaho Cheraze abariyomba tureba mboreke ki soda stite jo kutwagiye odent tukazakanyisa ki emitumba yita ogwo mutumba gwabanza ogwashohora ogwo gwabanza kushohora ntwiza tugarika tugushara ocheza gushara no gushaje kurenga tuwagutahiza muri yo munkonya hanse inkonya yagwe tuwagita ureba ngo konka waguhita nkahi aha nkonya still nabogarika mukiye kitwa twakozere kuri ya hansi ogarko ogu destroying ecosystem hagati gutakaza aha tugogarko koraki ogwita kujango gutakoraki gutamera gutagumisa mukakora hato go mutumba go gonka gwagoro gumwe konka bojango wagwitara muri yo munkonya tuwaguhika hansi munkonya hata nagwo garika goreta ki go gonka garika goreta abana kubanga nagwo obwo koka gutwaka gubyara ngugwana gukuzara hatkari yakakonya kareta hoki ekichen kan kaita habana mukaga kuzaha abana nki15 akogu konyene ogogu nita hat suppose ngukombe emwe eriye itwatekamu yabere islamisho mukaga amisho mukaga bona wagarka wagita ntuza ko barachi cheti nkwenda abayomba tureba muteka tekere nkahi umucyango tutakajembani 12 katubanze tubare nkahi ahabana mukaga hatgari yamisho mukaga gabagizere gona kuwagita borisho ndiyenda kuteze mitumba mukaga Enchinchi manyisa ngwejo noza kwate mitumba mukaga yerisho rumwe uteze mitumba mukaga yamisho gari ya mukaga gabagizira hakombeji emwe hajiyo ntuko watushanje twine mitumba ashatu na mukaga emitumba ashatu na mukaga nchinchi manyisa for the first phase ninga shibyona kubera yange jibangi ko banchi manyisa ngo borkombe emwe tuzagiha hoki tuzagiha emitumba ashatu na mukaga hato borkombe emwe wagiha emitumba ashatu na mukaga katugere ngo waboine eziya kombozi chikumezu wabe ine mitumba chikume yabe nonda ko byara noza kwata ziya kombozi 10 oteke heje mitumba ashatu na mukaga yiha kombe motezemu nokweshango ine mitumba 13 na rukaga umurundo gumu hata nchinchi manyisa ngo oriyo wabe owakwase mitumba 10 yabayine akajibyara kwiyahereze kujibyara yakujango arinde je mitumba 10 yabyara nyensi kuremurete abana ezara abana beno boyakura kagarika kaza ko byara chinchi manyisa ngo wa macro propagation no boyineki no boyine mitumba 13 na rukaga yona no kubogiye no murundo gumwe aho nhori izo kashanja ngwite macro propagation netu yamba kufune mitumba minjo ihiro byo kurwanise chikoko netu yamba kora ki kufune mitumba minji at once therefore omuhinji weno digo ko ryona tureba orumanya ngutayine mitumba yuko byara no basa connectinga na ba expert kurga cash farm bakore mitumba yorkwenda kurwa umbuce byoyine mitumba mice yoyine bakwihire mitumba yona yuko byara therefore aho tukubantu manyisa ngutwamara hoki twamara hiva yes ebebe bintu kuna kwata munahurana bitagata ejiniyo wano gamba sawdust ejiniyo sawdust ikigenderwa cyo koresa sawdust watujawuniki azabariyo no batureba takagira kibuze cyo wambuza harho ebintu ebikabire bikorga babizi ningo mumbaho ebakubasa kusaba harho wood shavings yo no shanga nebizoro then harho na sawdust titwa makoro propagation ntwesa ki ntwesa sawdust ejine kurga mushimeni hakomusimeni konka tukwesa byeranda ebyeranda ebyo ntubisigira benkoko babiteko mu nkoko zabo biceza korwa mu nkoko nabyo tugakata bikwesa ki kamani konkito aba macro propagation tubantu yenda ki akasano then nagarika hakibuze cyo wambuza ecyo kujangu no hura mecho ya wakwatamu eje mitumba nore kutuwa heza jiboneza still nguba nko mwana zirwa tahiceri
dera foko kweza gureta guteka mu kasano icyo kiwambuza no mugasho gwe kivera for example wanorenga hari ya haruguru ebe bishwekere na naho kutwumara ntushwekaho icyo yankereye twamuki ikivera hati ntuba twumbe kirobo butumba kugira ngo borge ahambera ambience umushano kwiza direct injura ya direct twinaho airborne diseases ndware zikorga nkahi ezikuretwa umuyaga nka two kuba bishweke nkingi mayisango kivera cyanki kutanga ziriya management yora biheze niyo kuba neyenda bishobwe ndiyo ninyiza hakibuzo cyaye cyuwambuza nguka harime cyoyi ecyoye kintu twumbikire mitumba kugira ngo ekure kandi nogera ngo ecyoye cyo nkigaka kituyamba ahakuza speed emitumba waheza guteka hana no mutumba guwashweka tebe kabasa kushana umutumba gushwekere no guba no gukora speed nkoko mwana yakuzarwa takero bakamuhumbeka umwana ogwe natekwa kukora akarga yonko wazarwa hikere so nicyo kigenderwa cyo kushweka kandi ngwe mugashogwe cyo yecyo wiza ukiza nko mushahazi hangwe for example nke shahezo butodi yakashana ukashanga okwe no kuwako basa kureba cyemba yawe eriyo netwara je ninga niba kivera cy'abantutwa ekivera cyo kikine kwantutwa the moment wize shahazi hangwe kashanga ikivera cyawe kitaru kututwa ebe no manya ngucemba yawe ikinte cyo gitume kera kwereze nyobo ine kora supervision akakora monitoring washanga ikivera cyawe kitakututwa nje nyuma isangu hina kimucere ningashe kivera cyo ikifumucere therefore no boine garko kagara hoki ukagara yo kugira ngo tumaintaining ekiriye cyoya deno mugundo mugashogwa kubasa kwizera aha kivere cyo kweza kututwa eriye tutu yahika higuru ya evaporating yatomere cyoye ekivera negarke hora echeza kora gagarka gabamizi gagarko muchemba therefore nchinchi mayisango omuntu za kutuwa tuyinamizi ya dentuntu wateringa every after 3 days nkanchi banchi mayisango ntuzaga akatumaintaining cyoya kiriya nanamizo muchemba yitu so after here tukoheza korga aho muchemba yitu twihamo butumba twaheza kusharura hatako wakasharura hataka nyendo nchereze nkoreki nkasharure nchoko ikahato laikire kubantu ya hemitumba minji Hicha chindi yoni nkora no harvestinga kujangu orodo butumba bwitu bwazirwe kantu yino obhame bojango butumba buzirwe tubwine chikoko therefore hatwaza kwachi twaza harvesting eshitubasa kora hatko kweza kwihama katumba kitu nko kubariyo bakareba no izo shara hejemizi kubange jemizi tekine mugasho yo ready netine mugasho aha mutumba guwabyara neba neza kufa hato cheza kujihaho kinchi mayisa nkora akateke inoza koraki noza garka no funa nkakweretere mze yako then twino kwicheza ngwaga mababi ngayambe kimera koraki koremere yacho hata nagono gacendeza bwo jangwa hansi twago destroyinga hatu twagurwaza nagono gacendeza kujanga gacendeze aharete iga kushohoreza hoki amizi kujanga hatwaze kufika kusimbe mizi nkakuba kagace karesereki endeye nangishaka kujanga nyicereze hatwe yongeye tuze ahakatwara hatukunu ya no mu potting kunu yantutwaza hardening and potting hardening ejena hardening hatobo butumba twahika advantage yo kugira ngo hata naga kana kweta gundo mugasho gwa macro propagation hatwaza hardening mutumba gumanyize mberambi atutwahika hardening mutumba no shango muntu akujatimbire mutumba yanje kitarjire muji konkati to mutumba gwitu ngugumanyirire mberambi yensi ahabo kuba wareba kana kuzakarga mu mutumba go kwana ncinci mayisa ngukamanyiriye iki mbe ambience dafe mutumbi to producing it kushohoza te kwetaga kujoti nitaga yesu nitaga ke yakonkate kahenda munonga wango already nemanyire mbe ambience twaterize itakarito potting bag yiteje no borterize kujangu teriene buzobona hatko koreta potting bag mango ryo mcho harvesting anobo giteize kare oteka muki amizi ocheza kuteka mwamizi ko koreta katumba kitaka tukakwetaga jango kacumitemo twanga nowe karder ke tumunonga nkaza kuhendeka
nobona icyo kucumitisamu for example katwejonse enkondo yiteje utamumwina hatoteka momwina nanoja notema mizi tera kwenda uja niriyorobo already hatoreta chi uteka momwina oreta katumba kitaka ukatekamo kokweza kateka makatumba kitaka charamanyise ngo waheza kubanga ato already twakakozingaho chi twakakozingaho damage handi twatwaye ngo mugashogwe kivanchi yambo mutumba ogwe kura speed hato no garkoreta ukareta ahitwateka for example mbe ninchira kwejo nsomwanyogu wo kuhadeninjiramu hatko kweza kareta wakateka aha umuhadening process yiteje ugarkoreta ikivera chitu ngo kunchine ugakoreta ugarukoshwekaho korachi ugarukoshwekaho ikivera chite kinchiza kutuyamba omutumba yite itwaheza kuhadeningerizo itwapotinga kujangu igarke tangire chi embera ambiyensi ashaheji kigake kikoreki kigake mutumba yite kure speed bwanyuma yesandi ibiri ikivere cye mutumbe kine bayaresere chi ne bayaresere emizahansi nayiguru buriyo burera butato bushazere hagarkire hizere chi oborera bwanyuma yeze sandi ibiri kivera chite kino izo kihaho hate mutumba yiteje korachi ugireke kora Deno bwanyuma no yatomo mucembe mbera yabonera bwanyuma hano habura isande nk'ibiri kugezo muhinji kuza kubyara n'uju basa kugishozo gitwara heru ebase gukora ki kumanyire mbera utandika wano kika stage yo kugishoze mutumbeje tutanka kucendeza mizi ushangatu nko mu twatanka giheza mizo murundo gumwe aho ikintu kiba cyakora ki ati yawa ateji ya heru ne rede kuza kubuzima hateje mitumba yahwa neberi rede kuzo umuntu twara kaza kora ki akaza kubyara haroro kubasa kwebuza te bintu kayagamba byinji kandi kitwaro bwire buringwa kanta kufunara mu kinkwenda takushari turi kumarira mu dakika nk'ibiri umudakika nk'ibire zuwampeza kango mariros umudakika eje mitumbe jine twara amezi ashatu kuzaha mezana korga stage yo kubanza kuyakuri yo mutumba ukagureta ukakore byoneve nabashobora ukakora ki ukatwara kubyara korga kwezi ko kubanza kuzamezana none utwara uza kubyara therefore hata wataget emitumbe je yuare tiro mucembo twine target yo gishozo kwa mwenda wasigaro ry'amazina gawe nasiganda osibatar nitwe operator wa Banana Enterprise ni ndebere mutumba kugiho mucemba ukugitwa umusoro kajibyara okusya ahakutema hekitoke omuconsumer ningasho muntu wa muhero akaza ko diye kitoke we bari munonga omwami Osbat next time twatungira umugisha torabukweyongeze embozi tugitandikiraho indisha mwe bare munonga ayo mba tureba ni ahantu mukore mitumba yona nazagunja nakabaragara byo mbubo yo mutumba yona yo muntu arkwenda gonja kabaragara enyeru bogoya enjagata intaragaza byona no veverwa taro mutumba gutakwereza ahafamu yita okay we bari munonga omwami arinit kandi embozi ye ninunji munonga wajhurira aha wabanureba nibaba batiroho nebyapa ekini ndeba cyandikiroho embazurume mbazurume icyo nindeba kiroho umushankara nkana rebere bindokwe ngo harume uruhenda magari manye inzoga bakazi imanye kizoga bakazi cyo kikaba turaki hati ejine mwa mitumba eyiba ryo batiro mu pots eriyo mu hardening chamber then neiza kuba nerugamu erukushohora haraheru ahibaraji tebekanisize kamanyire mbera then batujango miezi ena neba neshohora iwe urukwenda kugura no izano yakira umutumba gwawe no gutwara bwenu buzimazima ahabwa program y'umuhinji no mulisa erizoba amunyikirize mpendera za kuba nimbigitaho esabite rukwija mukama yaba kikunzire kandi kiri kirungi tutambwireje nibanyeta Edmond Principal Farmer ndiyo muhinji atakwata mutaka reka turebane sabite rukwija
na Tayari West, Banyakigezi FM, Tayari West, Wonders hamwe na MTN turiyo ntwije umucanga cyawe. Ebirabi na mwenda byo kuwa gatanu umwaka ogu turiyo mu Katare Mwanjari omuri Kabare. Otaferwa kuhangura ebirabo nyamuhango okurwa mu MTN na Tayari West.